umurebe wa Rubirizi News Center webera kwa no genomics not following amukutugwetu gwa YouTube Facebook kandi cyo kwa no kora cyo kirishamani izuka ngo orunakorera izoba turi omuruka ogwa rumuri erimo byaro 12 kandi nesanga umugombora ya Chwamba umukonstituency ya Banyaruguru district ne Rubirizi abantu bafunira ebigwerezi konka bimwe abizibo bine twasangana na umbwira bwenzura babona munonga nubabatine mahanda twasangana bine na kizibu kibura rya mizi obuhati bone batakateka kugira ngo umbwira bo miso nibaza kuza kutera inzara yamani hamwe no kuteka kubane baza kufuruka mu cyaro eki abo kugira ngo bamwe umbebembezi twakuje no misana no kwana bafawo kwiyaho nibabatekateka umbwire bo bururu babano baje no misana kwana babaronda usanga babaherizana na senchi 10 intora ko tugambona na bamwe mbatari bamwe na bamwe batoreze butekateka byabo turebe mbere ko kuri netambura izuka ngo kamera nyina wo Sharifu Murungi kandi izuka ngo kuteka musente n'aba DKF Foundation abo no kubana baje no musokana bateka musente tukora tukuseho embera z'abantu nkaba okwisa hanu ya itebana John Bosco nabo embera kuri netambura kurunje munonga reka tuze tugambana na bamwe bantu takarugo koko nanagambire esaye gituno cya person wo mwanyogo nyenda tugambire bimwe abze yo kubateganisa kandi bakuyenda bembeze baruguru baje no misero kubana babakora chairman twakwakira amazina ni mwese yeje musiki ya manero siwani wecwekeshe cyaro muri yoko ya kabiri na munonga ibitwe na government tukorre namba yo kubanza nengudo so enguto turukubi bagradingamu kuno ya gubomondo enzura yamara kugwa rusisikara mu ndugumwe zirimo za karvati so ikintu kimwe kitwe na government base kutukora dene cya kabiri haba ho kishiriza nkeki nitwe tumanye ebishikizwe byo bitanu baho byona etahita kutumanya nguturiyo ebase kutuyizuka etumanye kugira hawe kizubu nacyo naje kutumanya dene kindi program za government nkeze zamara kwiza nitwe institution naye cyukusemba yo ninga kindi kire cyukuratari yecho umurukogu gwine seri 12 nkasero yanje tukatukizazira mu seri ina elmo household bibiri ni 10 ejo ninyo kubembera nireka kuri yishomero mpaka nyatana cyankwanzi so no kirango obuhereza sereji ni impango munonga ina abantu bingi kandi abakuhereza u government kandi kwasaganyirwa simkwantuganyirwa mu government ikintu cyo amagara byo mu rukurunje ibyamagara irwaro roho Rwanda turi hino naryo ntubasa aho ntuza y'abantu bitumbaraguza icyo kandi aba VHT barimo bakora icyo kikabishika kitari ku minongo kwa aba VHT batreating abana abakuru baza Rwanda rohere center tu kunkana yo ahabumuruka kuba muhango Krisimukani reka here center 2 ekaza here center 3 bebera munonga baguni chairman wetebeye yo kubanza reka tufuna undi izo kana bawe nasukwana tugambera reka tufuna go musiza naje no misana kutugambera ansonga stars zimwe na zimwe twakwakira sebo sebo amazina gawe amazina mbafunza Innocent defense wa sereji wa muri ya kabiri twireho cyacha person bi yagamba ikire kizibo kisime kwanci korani kaciye amazumanga gerangu nyino kumanza na hatiriza chacha mane kiyagamba ruki yancu mito kibiri nsasyo mutuma government ino kutunagira munonga na munonga rumuli ya kabiri rumuli ya kashatu omuruka gona gwinentasi ampango kutandikira nkungu omwani ebibonero byo nambiro gankungu biseti nguko chonkentasi yeto kiremiro mu cyaro abwensonga yenguto kubambi akuba maguru 10 basa kusuma nkungu neyeyo ensawu yo emotoke yizure yo mwani chonka yapa enzura yegwire ebyo nambira aroku business zone zara aroku abwengu utombi abobwereza bubi mbon tusaba government tuyambe tukore nguto yaguma yasara mutere mukamara muneto tufune awukora bya business zetu yebera munonga ogo no kuyaso kwana tugambera katufuna kandi babakazo wiro bwinji babine bizibu byamane no bacasinje nako kubana babona abona ko no bakuteka no bakuhinga no bakorana n'ibindi byona reka twakira miseze omwe bagamba byengudu ansonga ya mizi muri kiriya amazina gawe amazina ganje ninye bagambaje Aneti okurugara muri ya kabiri twino busasi bwinji abo bitubwine omu season age tutwine cyo kurya omuyaga norbare bituraha hatu tutiremo amazu gito kugenda twino busasi bwinji mutwerezo buyambi abamwe ntwenda kwitwa nenzara ntuhinga turi abahinji konkeje sa tukureba necyo kuteka sefuriya tumire nko kuturi nuko turi nasigara ndibagambaje Aneti yatugambira ansonga ejejo ebikwateganisa bitonda kumanya ansonga ya mizi bwa mizi go mu cyaro cyo bagine ninga babagine nabo twasokwa tuje no misana kwantumanya ensonga ko kwere reka twakira ndizo mu cyara na
nawe tugambire imbera nko kwere ukubona bono kumwene umucanga iki kandi abibimbiza ko nturana mutera Akaruru nico kimukora babakore ntwenda batukore amizi batwereza amizi ntuba turi aho twine cyakogesa tubona tufa kubi mbweni nywa amazi yo kambere ndi aho ndameiba banje mbantere sumu ngwenzi yo yakora ki yatwaro kubandi aho ngo nabana no bemba akora ki bemba kugenda meiba wanje aiza ichiro wanje kamara kwicirayo nanye kuzakorwa business yange nsanga mbwe no mukazi uweze bintu bibona biri bibi tuzotugwerwa kagwe mbwene chikuru government tuyambe tirengu meiba witogu yagaruko mubuteka webera munonga reka twakira ndizo mukazi den tubase kwantuhendera hanuya izukangu akamera tuno Sharifu Murungi DK Foundation yo kuteka musente ukora tumanya ansonga z'abantu bahansi twakwakira nyabo amazina gawe amazina tumusabere tisi aha cyo kusasa mucweka cyawe kunsasa munonga kunsasa munonga nezu yo mwana wanje ukumbagara kandi ikindi nitutero bururu chonkita abantu abahansi abayigure tubakatumanya mwe nisaba imwe bishemwe mutwere mutuyambe nitwe tubenka abandi nitwe terere mutwereze ngudo kitare cyo kugira ngo ziyagwa arimo ibindi bizibe birimo ebizibe biri mu nebyamizi twine mizi wahura mutwere mutuyambe nko kukurira nengudo mutwereza mizi nitwe tubeji mafu nebyo ntubatererire bari munonga umureba business center ubera kwano geno mission to followinga izukangu ntubantu kwereza ibintu binje munonga okubantu kwisaho imbera nko kuzo umucanga cy'abantu iba kwa barimo nanumbya rutare bimwe na bimwe izukangu nasigara ncyo Ramadan kandi akameranye no Sharifu Murungi utakarwa